Wongerereku wa andu aria maraiya na guthinja bunda bururi-ini ni wongererekete undu uria utumite thirikari irute mukana kuri aria maratabania ciiko ici. Kiaria hindi ya kambeni ya umenyereri wa ndigiri mwena wa Narok, County Commissioner wa Narok Zamzam Adam ni oreti aikari matikoe watho moko-ini mao wona maikia ngono ekwiro makiya guthinja kana kwendia nyama citari njitikirie. Hakuna mtu alipewa ruhusa kutoa uhai ya mtu hapa Kenya. Nataka tushirikiane, tuangalie hii watu na tukipata tulete habari. Maugete ona gutuika uthinji wa ndigiri ni wingirite bururi-ini kiwatho kuria githinjiro kia mogotio kirathinja ndigiri itanyiheire 300 muthenya, thirikari ifatie ithuthurie watho ucio ringi. Ndiposa tuweze kukomesha mambo kama hayo, na waimisa tafadhali ikiwezekana serikali iangalie tena vizuri jambo hili la kuruhusu hivi vichinjio kuendelea Kenya. Amwe aria mashemaniti na gifiko kia ikinai aya ni Njoroge Maina uria ndigiri ciake iria nicio wabici yake cirairwo. Imeniadhiri zaidi sababu sahi nimefungia familia yangu simu, sitaki kuwasiliana na mama na watoto na walimu sababu sina usaidizi wowote kwao. Mwihoko wao ni ati ica ikuhe mukana uyu ni ukuruta wira. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Kimani wa Githinji.